glossy and nampak lembab. Very smooth, tak patchy and tak crack langsung. Hi guys, korang ada tak two tone lips yang macam I? Tak suka pakai lip matte sebab rasa berat. Tapi kalau nak pakai lip tint pula, selalu tak fully cover kita punya lips. But don't worry, I have something for you guys. I have two shade lip tint from Typhoria. Why lip tint ni hype? Sebab texture dia lain daripada lip tint yang biasa tau. Dia thin tapi ada coverage macam velvet lip matte. This is after I apply on my hand and this is after dia dah kering. Memang nampak glossy tapi tunggu kejap. First coat I try 017 coat Reef. Next I nak try coat Flush 013. Time apply dia memang nampak glossy and nampak lembab. Nampak tak? Very smooth, tak patchy and tak crack langsung. Yang best, walaupun dia lip tint, dia boleh cover I punya two tone lips tau. Sebab dia punya finishing velvet. Coverage dia lebih pekat daripada you pakai lip tint yang biasa tu. So kalau korang cari lip tint yang ringan and tahan lama, boleh cover korang punya two tone lips. This is blurring lip tint from Typhoria yang wajib korang try. Dia banyak shade, korang boleh pilih nak yang mana.